شرح این و دیگر خبرها. امروز در دایره مسابقه انتخابی المپیای آسیا و اقیانوسیا اوید به بوکس که در کشور اردن جریان دارد، رقابت‌های مقدماتی در وزن‌های 63 و 81 کیلو دایر گشتند. در این مرحله بهادر عثمان و شهباز نعمت‌الله‌یف تاجیکستان را نمایندگی کردند. 5 март дар доираи мусобиқаи интихобии Олимпии Осиё ва Уқёнус оид ба бокс ки дар шаҳри Аммони Урдун ҷараён дорад, дар вазни 63 килограмм Баҳодур Усмонов рақобатро аз даври дуюм бо мушзани непалӣ Санил Шаҳӣ шурӯъ намуд. Баҳодур дар ин қуввасанҷӣ бо ҳисоби 5-0 пирӯз шуда ба марҳилаи навбатӣ баромад. Ин навбат рӯзи 9 март Усмонов бо намояндаи Урдун Обада Алкасбеҳ ба ринг мебарояд. ҳамчунин дар ин рӯз мушзани дигари тоҷик Шаҳбоз Нигматуллоев дар вазни 81 кило ба ринг баромад. Шаҳбоз низ қуввасанҷиро аз даври дуюм бо Файзуллоҳ Арюбии афғон шурӯъ карда даст боло шуд ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ хат гирифт. ҳамакнун рӯзи 8 март Шаҳбоз барои баромадан ба марҳилаи навбатӣ бо Беҳзод Нурдавлатов аз Қазоқистон нерӯ месанҷад. او در راند دوم نیست. بله بلوکانه که باشد از کنج کابوت است. دوستان عزیز